Kublish bun biang perlok kiba pet ya kanika video kiba mitu yang ngang kerteng kendrik ngadiba penyat ya kanika online business ti nga shoot minta singi ngadon kawe ka ban pentip efisia long ba ju senang teng ya kanika channel kan mensua tang ba long la pui i no steng por ti bale nga pui kwa ban tu efisia ru nakadaw yu nga pui i ya kanika YouTube channel mo ka ka ba penlong yang bangan i no ya kania ti ka reason kadai ba akatu kapor sansnam mensuama ti ngatre ti ngalapui i no ya kakame ngo ang decide ngo ang bangan le no da ka YouTube channel mo ti kadero kapor ba por corona atau por covid ti ngala sedang hi pan pelaj kita konten ki videos ki mo ti nga sedang buat idea ki sedang menle research kabun ba ki ba fiable kabun kama it's a full time work ti ngala pelaj hi tu kan ni teliki video sai mo ti man kasngi ti plus satu ke polem dan hira ban le ti apoi pelat be daka dikini ki videos be igen mo ti ke iba perlong yang apat bangan quit ha tu ka por pat kadai no ba nga shem jing e no ha kalan kalong no ba nga la quit ti ka pisaro ngam dan ra ti ngadan tang jing ken show jong la jong hi kendiat ti mostly nga survive na kata hi ti ya ka pocket money jong kalet kawan ban invest ha kani ka channel iru tu spor hey mo nga pulut be na jong wala ka taro ngam sole le rang expect bet ba to hadin kan nu kan sa grohi ngala hi ban pen bi pisai la jong ban kamai pisai la jong naka ni ka YouTube channel mo ti ke ka bawan jabat kalong no ba hai ti por bang adang upload hi ki video adang da one shoot video no nga khipang no namar nga don mau nga stom ti nga hablet mare wot la khisu ti nga hab ba nga lek sa hospital ti ki doktor ki ong bang hable operation re ti kata ka operation ru karamba taka operation ru kal apoi de ki silak tam ti takadaw kan long no ngapoi pulut no kata kapisa ti ka channel la jong ru ngapoi sange no to kopor namar ba ngam sunut su ban risk bet da kan mo namar kami income ra kan kan ero ti ka pisarong lalut ha ka jing stom la jong ti ka de ka tu kan ka reason ka ba long no pen i no nga sting por kan ya kan ka YouTube channel ti ngapoi wat no biang da kam ngapoi lek biang no sabare ti menta biang hadin la long sans na mi mat menta ngapoi biang hang ne ngapoi share biang ikini ki experience fi jong amo personal life experience ti menta ti ngam dan kam than bangan kamai bisa na kan ka YouTube namar ngadan ka kame ngadan ka business la jong tinga panya atat ya business tinga squad ban share lang kini ki personal experience ki banga face mo ti kenang ba kini ki ba pet lang ru ki ba pet ya kan ka video ti kin yo jeng mentoy lang kan na kan mo ti hopefully ba finum mat than ra kum ba mat manga ki challenge mo ti henry ka lesson ni ti banga kwa ban batai efisia te da fia mudi ban play ya ka YouTube channel ka debe film long ra ban depend tang ha kan ya namar la da fi depend be survive be tang ha kan ye be ti la da film don ke ike ite kan jenjari kan namar kan chimpor be wadanga mentarung ngarang sus dang ngam tip kan long komno kan nyat komno ti tambahin re kan ka sulong no bangas pelat ngam depend ra kan ye ti katahi hopefully ki ba mut ban le eru kinumat ra kumbangat mga mo at least kan long kam long smooth ka journey dengan share su ki video ki spang kan ti ya ka ba mentas ngi te tangkat tui ngas kwa ban batai ti ngas trei ba ki ba pedru kin yo jeng mentoy kan kan mo tangkat tai khule sibonda ti lada pia kwa su kum ki kwa pet su spang ki experience ki ti sa su subscribe ya kan ka channel janga mo khule sibon